Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala khatamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para hadirin dan hadirat jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama ipangulitan ra'a syukuru kamaraja lauri sisi rajanna pung Allah subhanahu wa ta'ala puang marajaak kamasih ngasap nama seru pamaselor pada di manang kangkana iya subuh pada angka kihadari masa pada subuh secara berjamaah. Kita tinggalkan rumah kita, kita rela mengorbankan tidur kita demi untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Nigi-nigi napuji motok subuh maka siriam iringi abaraka kariwalanna atutunganna. Meloki mita ibutina barakakanna motok subuh. Kita ambil perbandingan asui si bawa bembe. Iro asui ya komimana dina cip demi. Ya. Sisang bimana biasa talima anakna tangan taranam tapi itu tapi iro bembe komi mana taci di anakna jarak dua tapi iri te makukue kenyataannya kira-kira mega asu ibandingkan bembe. Kalau kira-kira mega asue ibandingkan bembe mega asue, tapi dia nangka yang kali ngamakna meki magari asu, tapi yang paling sering kita dengar meki magari bembe. Melete macera anak magari bembe. Memang desukuru magari bembe. Bukon-bukon ke acara magari bembe. Megangi bembe ini ya asui. Ternyata apa rahasianya? Ia tu pelai bembe subuh-subuh mopi moto nih. Subuh-subuh mopi moto nih. Bendenge ibu karang masih ja ibu kawalan pada magaling paru ni loka sapaan re, tapi ia tu aswe matanda ni aswe di mo pa napisad di nawalan ni asuburi na di pa namoto magay mak doje ko nagabandi mak doje o tatti dua tatti sidi tatti dua to lima mak boka setang kang kananya pan mamato na soro matinro nariko subuy. Waktu ni moto ay mamala da tinro na. Ukuni malaki perbandingan maka de iya moto subuh napa baraka pun Allah subhanahu wa ta'ala. Tungi tacid dia nakna tapi mak baraka. Bandingkan iro ngasih tam mega nakna tapi kenyataannya kan dengan kambing. Sini na saya salam alaikum ke hadirin. Sini na rupa tahu
idi umat seleng ni ya ko makanjak mi akalat tapi kirata tentu melomana ki sukses lilalanna atau tungatta ako lilibuk na iya tanewe meloki mega duita meloki mega waramparata makanjak bolata meloki maluak galuta meloki angka kendaraan dan sebagainya. Ina tu sabakna nasu te makareso tamakada ele tangaso arwing tamakada mapalla macakke tamakada bosi-bosi tamakada tarakan napalai masu naluluk manang lo makareso demi untuk mencapai yang namanya kesuksesan di dunia ini. Tapi ia roh kesuksesannya kurlebo na yatane Bapak Ibu sekalian sifatnya sementara. Sementara mi magai nasaba isalay mo pa. Ikutan na di salay musti alin apa salay. Jadi kesuksesan di dunia hanyalah sifatnya sementara. Kaya pala kesuksesan yang sesungguhnya Bapak Ibu sekalian iya ko okoy akhirat matu tama kiirilalan na surga, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Makanya jangan hanya di dunia kita sukses, tetapi meminasamani itu untuk sukses di asromurna pung Allah Subhanahu wa taala mutama ilana surga na puangnya. Narimakon na narito agar amalan-amalan yang perlu kita lakukan serikuan bangi sukses ki maturi surga na pung Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbanyak berdoa. Pamigaywi pak dongata. Pamigay pak dongata. Samairo melodonge may maparenta pula di pung Allah taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum illauko wariko. Jadi pung Allah taala suruh ki mengilau, pung Allah taala suruh ki melodong, insyaallah janjina pung Allah taala reki. Jadi untuk memperoleh surganya Allah banyak-banyak berdoa. Ni napa ni nari kumelodoki surga nasa nabi tayo mamatuna kami namatan re ilaw. Ia matuna kami namatan re ilaw surga Firdaus. Alang-alang itu yuko ia mimaryawai pada tilaw na nakum mengilaw kiri pung Allah taala warampalang tilaw mi menimega. Tilaw mi menimega. Sebab mai ko mega ilaw itulah sebagai proposal kiri pung Allah taala. Kita ni ko patama ki proposal ko kantor daerah 100 juta proposal biasa dia nak 100 juta 50 juta lumayan itu. Makanya berdoa minta kepada Allah tilau sebagai proposal makotoni mengilauki surga dari Allah Subhanahu wa taala minta yang paling tinggi. Allahumma inni as'alukal jannata fil daus bi ghairi hisab wala azab. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah surga yang paling tinggi tanpa hisab dan tanpa diazab. Ini roh Pak Dongeng yang senantiasa kita ulang-ulang serkuan mengimati resurmundina pung Allah Subhanahu wa taala mutamaki rilalana surgana. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua yang perlu kita lakukan serkuan mengimutamaki rilala surgana pung Allah Subhanahu wa taala perbanyak sujud. Pamegaywi sujud talori pung Allah taala. Betonganna pamegaywi sempaja sunnata. Apa nariko sempaja perlu me riandalkan mega tu saya ngata. Mega. Pak mas sempaja perlu menemu tahu itu yang istimewa
Riolona pung Allah Ta'ala nariko banyak solat sunat. Pamegi sampaja sunata. Kasabat na Nabi ta ya sang Rabi'ah. Ya Rabi'ah ditungka melona majin ni Nabi ta alina lomarengi wai alina bolorengi alina titingi sandalakna pokona la titingi Nabi ta. Kang kanero Nabi ta matana nasad dinatani Rabi'ah agar malada mo chinek ko ya aga jawaban na Rabi'ah suruh na pung Allah Ta'ala di gaga malada o chinek sangadin na melo ka tama suruh si bawa idi aga pape balin na Nabi ta may kana Rabi'ah narikumelo ko tama suruh si bawa iya pamegaywi sujudmu. Ini yang membuktikan bahwa kumi kita mesurunga tanpa pamegaywi sujud dalam artian pamegaywi sampaja sunat ya utamanya salat sunat rawatib angke sepi sampaja 5 watue uamangi ajak tertinggalkan ayana tuna keadaan wita sallallahu alaihi wasallam niga mulai jagaiwi 10 2 rakanna sampaja sunnah angke sepi sampaja 5 watue wajib ita masuruga bahkan ibangungang ibola ula warilalan na suruga kegero 10 2 rekan sampaja sunnah angke sepi sampaja 5 watue nomor sidina sanabita arba'an qabla zuhri apa rekanna riolona loro jadi ya kulau ni mesigi edipa kolore depa napai mangaji tawe mangaji radio jo kani ronangi don dolo mesigi mataru itama sampai sampajang tahiyatul masjid mapakaraja masigi 2 rakang sisan nai pura batawe sampaja qobliyah si 2 rakang gandan apa. Yang kedua nasa Nabi ta wa raka'ataini ba'daha 2 rakan dari kupurai loro 6. Yang ketiga wa raka'ataini ba'dal maghribi 2 rakan dari kupurai maghribi arwa. Yang keempat wa raka'ataini ba'dal isya'i 2 rakan dari kupurai isya. Yang kelima wa raka'ataini qabla subhi 2 rakan riolona subuh wa mangiya nange aja tatangi bahkan sampaja sunnah riolona subuh onru pentinna nareko takko dina tu sampa mas sampaja subuh ama sampaja sunnah riolona subuh bisa diqada pabu wedding iselai wading iselai nasabak magai 2 rakaat yolona subuh rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha masarul bi apalanna nayalin ululis maka rugilah orang yang tidak melaksanakan salat sunat 2 rakaat di yolona subuh. Makanya iya ko nabita sabah dina sampak mas sampajang sunnah yolona subuh naselai na ko puri mas sampajang subuh begitu pentingnya. Hanya niatnya barangkali dena pada usolli sunnatas subh raka'ataini ada lillahi ta'ala tapi naruku istillahi qada'an lillahi ta'ala jadi ini 10 2 rakannya kotulle jagai pikuni pilih sampai sunnah ini napuna bitta sampai sunnah yolona asra yolona maghribi yolona isya kedudukannya gairu muakkad salat sunnah yang tidak terlalu dianjurkan tetapi narikumiluki pogoi silahkan bukan bid'ah ini pamegaywi sampaja sunnata tanggaban ni matu ya usahakan mas sampaja tahajud minimal 2 rakaat minimal 2 rakaat. Sini nasi Islam malam dikungkai hadir. Bahkan ya ko
subuh akan dinatu sampak mas sampaja tahajud ia menatupi seding masalah ni radio kuam mengi minimal kita solat witir. Ya solat witir 3 Dipi tulle male talun rakan na nasaba macipi wette mele banni tawe si rakatona. Ni si rakatona ha. Kemudian ele imatu asam pajang duhaki minimal 2 rakaat 10 2 rakannah duhaki. Jadi dengan inilah wadingi apa namanya napatame ki kung Allah Subhanahu wa taala ilalanna sinina saya salam malabi kung ke hadare apa itu pak dongan na sampaja doa luar biasa. Allahumma in kana rizqi fis sama puang narikoy rupa pedale mu puang loria ang kamu pi korea silangi fa anzilhu panonor nga puang wa in kana fil ardi narikomu priya watana fa akhrijahu pasur nga puang wa in kana mu'siran nariko maraji-raji mu pi pole dale ku puang fayassirhu palormo yang nga puang wa in kana haraman nariko si campur mu pi si bahal harame fatahhiru pancing nga puang wa in kana ba'idan nariko bela-bela mu pi kasipang cawai ka nga puang wa in kana qalilan nariko di pakasi ng masamala pakathiru pamegaya nga puang kanja patupak dongan na sampaja duha sehingga ya kuruti ki pokok sampaja duha insyaallah nasa gayena ngangi pung Allah taala papedale na lori di. Selanjutnya salat sunat taubat kung kata salapure pugau mawarra-warra atas salange kuam bangi asam pada sunat taubat ini banyak-banyak kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya amalan yang ketiga yang perlu kita lakukan sarikwa mangi sukses ri akhirat mutamir surga pun Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada kedua orang tua. Begitu pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Rilalanna aku orangnya ada beberapa ayat nasandingkan asanna pun Allah taala sibana sibawa asanna tomatoy. Wa'budullaha wa la tusyriku wa bil walidaini ihsan. Sumpay pung Allah taala musumpar lainna andrang icik ulori tomatomu. Di ayat yang lain wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Purana patuy puamu tu menang ajak gang musumpar lainna pung Allah taala andrange api diciko lori tu doi pajajamu. Jadi onro pantina towe na paise dappe esen na pung Allah taala si basa asan na tumotoy yunroi mapidicing. Makanya narikumeno ki sukses rilino makoto pro sukses ri asramodina pung Allah taala jangan pernah kita durhaka kepada kedua orang tua. Apa magai namo rajiki makasiwiang nari kupadoraka ke tomatay ayatan nepi suruga. Rajiki mak beri jama bahkan sering kita umroh berkali-kali masumbaki mak bangki masih dan sebagainya tetapi madoraka ke tomatawe aja lalu tan nepi suruga. Agar kanang katusik di kisah nyata yang kasih di kisah nyata di pasangan keluarga suami istri bahkan anak-anaknya kumaki tapak kisiwang ite pokoknya liwa ikan napak kisiwan na sampajak berijay makna kumana masiki inaja ama sampajak sunatna kutang bani tulimat tahajud mawitri dan sebagainya ilimatu masampaja duhai sumbangan na dikeega na bantu tawe rajin mengaji dan sebagainya bahkan puasanya Senin Kamis din ang kana alpa
Tetapi apa yang terjadi? Yang nange suami istri arwah tauna pak bu, arwah tauna di nangka nasi materang umbe. Ye, arwah tauna di nangka nasi wada ambona indona. Iya na tahu nasang tau pandite pusu utu pusu linro makasiwian natolak ipung Allah Ta'ala ibadana. Tertolak ibadana pulih ipung Allah Ta'ala nasabab madorake lori tumatuawi. Dari makon naro nari kumilu kita masuruga, jangan pernah kita durhaka kepada orang tua. Inadullah kana nabita ridallahi fi ridal walidain. Nayriuna pung Allah Ta'ala tak gatungi pulih riona tu doi pajajangi. Ini ri kumilu ki mario pung Allah Ta'ala idi loridi bakri rio tu matotta. Sibalikanna wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Galina pung Allah Ta'ala naya China pung Allah Ta'ala tak gatungi poleri China tu dua pajajangi. Jadi kumelo ki macai pung Allah Ta'ala lori ni tapaka China tu matota beton na adorakan itu matota. Jadi sini na saja Assalamualaikum ke hadare jalan untuk meraih kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat tidak lain pakanjaki wi atu malita di tumatota. Kemudian selanjutnya amalan yang keempat narikumenu ki sukses di akhirat mutamir surga pun Allah Subhanahu wa taala perbanyak langkah ke masjid. Pemigiwi juga ajeta lori masigi dalam artian berjamaah ki berjamaah ki ku masigi ye masalah mak berjamaah ye itu ga ketu perbedaan antara orang yang siba makunre semuanya dianjurkan, semua jadi anjurkan dia ga perbedaan ye apa angkat tu aliran maku kuai mana kada ide makunre masarul lebih aku boleh padahal ia rumah berjamaah dia ga perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Masa aroni lulunga apalami kena sama berjamaah ini makurre juga berhak untuk mendapatkan pahala yang besar. Nah, apa nih kelebihan tu mak berjamaah Bapak sekalian? Napawi Nabi tarilalana hadisana man hafaza ala salawatil khams ma'al jamaah nigi mulai piare sempajang 5 wattunna nasabak berjamaah akramahallahu bi khamsi khisalin iweringi palabira pole di pung Allah Subhanahu wa taala 5 kelebihan iweringi to ongke mulai jagai sampaja berjamaah na nigi ronasan nabita nomor siddi yurfa'u anhu diqal aish ipalappa ni pole ri akasia siange. Jadi nigi kita melo ipalappa pula ri pakasiya siangnya melo masagena pakalinonna toliloni masigi mak berjama. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nigi bertakwa lari pung Allah Ta'ala. Ya isa bertakwa ipugohi sinina perintah na pung Allah Ta'ala sesuai sunnah na Nabi ta andangi ini niri sinina papisangka na pung Allah Ta'ala maka inaro iulumongi sinina urusan na ya kung ka masalah na hadapi iweringi jalan keluar pole di pung Allah Ta'ala kemudian iweringi dalil tanrisa na pole di pung Allah Ta'ala maka tanah masagina masagina. Kemudian yang kedua kelebihan na tulillah mak berjamaah kumisikina sanabita yurfa'u anhu min adzabil qabri ipabilai boleh dipacallan kibru aga biasa nasabar ni calla tari kibru menurut keterangan hadis nariku engkatu teme pure teme dia nak bisa teme dia nak bisa katuanna ciri-ciri ina tu matu isi secara lelaki buru. Oleh karena itu ya kupur kiteme aja lalu ada tabisayu kata watak nasabah magi itu yang menyebabkan orang disiksa di alam kubur. Apalagi yang menyebabkan orang disiksa di alam kubur yang itu masalah mak gosip ya dengan mak popuri mundri.
Narimakan unar itu andaklah kita jauhi. Ijagai roya sengi gosip nasabak magai icalla palitari keleki buruin nariku magala magosip. Tapi resesenan nangero tu magala elo maberejama insyaallah. Ipalappa ni poli ripacalan naki guru Kemudian kelebihan yang ketiga, wa yamurru ala sirati kal barq. Ipalete matu ko pada bila takje Bapak sekalian. Pada bila takje. Pak menurut keterangan hadis saya, maka dia itu letiangnya ku siratal mustaqim mati rusur mondri 500 tahun natuka 500 rata 500 nono jadi sisakbu 500 tahun na ya laleng ero nang ero letiang ero jambatang ero perbandingan na lino nane akhirat sesumi okurili li akhirat sisakbu patokurili maka tasak dingetan ko sisa buli 500 ton atau malala. Tapi resesena toliloi mak berjama aku masigi melongo pijak miti wita palat tu ni seperti kilat yang menyambar ayangkan kesin aku pak berjama itu. Kemudian yang keempat kelebihan pak berjama wa yu'tihillahu kitabahu iweringi matu buat catatan amalanna nasabah atau nah lima atau enam maka dewi pun Allah Ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira nani gini terima buat catatan amalan nasabah lima atau enam maka iparis matu dengan pemeriksaan yang mudah tamai surga wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhri fa sawfa yad'u thubura nani gini warib buat catatan amalan na irempakang ipulimunri tembus ala ke nasiba aruna 5 abion na tarime alamat mutamina rakapacalan na pung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima kelebihan na pak biri jamaah inasan nabita wa yadkhulunal jannata bighairi hisab ipattami matus di surga edekna ni parisa-risa Masya Allah. Bahkan kato keterangan ada tu pandita saya tidak tahu apakah hadis atau bagaimana maka di sini na tu masigi ekorelino matu narobe pung Allah Ta'ala mancaji kapala lutu ini kasapirina imangnya ini galuranna sininna yang rajin berjamaah di masjid sininna tu angka istiqomah tu lelama berjamaah kur masigiro ya mana nururna na de na melo lutu de na melo palutu inang epu imang narko de pana mendrek mana mendrek mana gitu kepijian de piga kam mendrek angka mana piwatu mendrek napa jokah napa lutu langsung mendarat di dalam surga de na melalui jindak jambatan siratal mustaqim de na ni paresta bayangkan Bapak Ibu sekalian narko pak berijama bahkan keterangan yang lain kelebihan atau Allah mak berjama setiap langkah kakinya nak pakai pelangi pun Allah Ta'ala akka aji atumna nak pakai pelangi pun Allah Ta'ala 10 apalan akka aji abiuna nak dampangi pun Allah Ta'ala 10 dosa jadi semakin jauh rumah dari masjid semakin banyak pahala yang kita dapatkan dan semakin pula banyak dosa yang dihampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kangkan na yorosaba min kalingangi sa adesa melo manangi palette ibulana mabela yo macawe ibulana pun masigi melo manangi palette mabela kangkan na lo mangulong ni nabita suruh na pung Allah Ta'ala nakadama gitu di macawe mana bulat poli masigi melo ki palette mabela supaya megatung apala rilolongan tepada tu mabela bulana akan asa nabita sahabatku aja namu palete jam-jam masih tu komiki palete itu si di macawe bolata asijak-sijak kilo di piga ke tuma bela bolana lo ni kemudian tapi repekiwi akka ajita supaya megati apalana kemudian ikuti itu masih ge macarepa
Titi masigi macare pa. Alaki pasar di tasaring ini. Alaki pasar di tasaring ini. Nasabak magi nasang si di aropong pasupul rin basigi si di kasi impasupul rin basigi apalan nama tu si di bidadari cantik mo pubeni rila na suruga. Kangkan na yoro sahabaro. Bersemangat. Jadi yoro macam bola na. Di pajak na nangajar adu tapad jokan ni nang masigi ya. Jokan ni masiga. Makida malah pasar ring. Bukan na di jiga ka. Di nagagarupo. Tolima paci masigi Kangkan na angkan na sahaba. Nasaring masigi na tungkatungkay parikantong yoro kasi na parikantong na palisulo ribolana nabilan kurilo na benena. Napudang makana mama na. Maka dia nabita nigi pasusi dikasih aku masigi apalan nama tu si di bidadari cantik na pubeni ko suruga. Nabilang yoro nangi kasih si di bidadari, 2 bidadari, 3 bidadari, cambur benena. Paja itulah masigi bidadari mepek muakatai. Wah, gangkan na yatem mana lo masigi kurunang ko benena. Malapor si kunabita. Suruh na pong Allah Ta'ala macay indo anae masida kilo masigi malapasar ring nasa ngeri bidadari yakatay nakada nabi tolir nga kangkan nang kay si pulong napudangin nabita istri sahabatku ang kay matiyang lakin na lorong masigi upodaki makada nigi makundray nasuruh lakin na lo masigi tiyan lo masigi na pasah loki bapak na loki maka ya matu makunraye yole ta masurugan na lakin na 500 tahun na tamana benena na patama lakin na magina koro asaba melo ipa bello jolo melo ipa bello sarikuan mangi cantik daripada bidadari. Ikutama ni matu. Benena ko suruga. Ade nani satan ay matu. Apa magi liwa cantik na. Jatuh cinta. Itu kasina nareko makunrai na sorungi lakin na lor masigi. Bahkas si bawa lo ngapiri jama si dondong si bawah. Sini na saja salam malabi kung ke hadere. Inilah amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita lakukan sarikuan mengi mutamaki ilala surga pamasih napung Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak karena waktu yang membatasi kita yang nakapangudapi pelatukannya mudah-mudahan kita barakahkan nalori pada di manang wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wallahu yatawalla salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.